Prosesi Bapak Calon Pengantin Yuko Haji Production di Kawitan. Pasar kaget jual dengekeun keluarga besar almarhum Bapak Haji
dalam kisah dibuat dari Kementerian Agama dan melalui Kementerian Agama Bapak Haji Iki, orang Haji Iki ada saya ada Bapak Hajat, Pak Haji Iki Bapak Hajat Abi era Haji Iki ada yang bagus Abi era Bapak Haji Iki ada Haji Iki buah orang Pak Haji Ikin ada yang ada Bapak Haji Adik Bapak Haji Ikin ada aturan agak payun jalan katung Abi era Pak Haji Ikin ada yang bagus Abi era Pak Haji Dudung ada yang sayang Bapak Haji Dudung ada gak payun Ibu Haja Maya buah orang Ibu Hajat anu bagus Ibu Haja Maya buah orang Ibu Hajat anu sayang Ibu Haja Maya Ibu Hajat nah aturan aja payun Ibu Haja Maya Abi era Ibu Hajat deui anu bagus Abi era Ibu Hajat deui sayang Ibu Haja Maya buah orang Ibu Haja Maya deui Ibu Haja Maya orang pakai lengaran awawan pikir Ibu Haja Maya anu bagus